Tubahaye ikaze ku munsi wa gatatu w'intambara mu burasirazuba bwo hagati. Iran yamaze gufungura imirongo y'urugamba mishya ndetse ubu yamaze kwinjira mu bihugu bitandukanye irasa. Uburayi na OTAN intambara yafashe indi ntera. Intambwe ya mbere yatewe na Tehran niyo kugaba ibitero ku mugabane w'Uburayi, ibintu bitari bisanzwe byanatunguranye cyane. Igitero cya mbere cyabanje kuba icyamisire zagarukiye ku nyanja basa n'ababwira Uburayi ngo mwitegure. Naho icya kabiri cyo cyaturikije ibindiro by'ingabo z'Abongereza bya Royal Air Force Akrotiti. Mu kindi cyerekezo, misile n'indege bya Iran byageze ku kigo cya gisirikare cy'Abafaransa cyitwa Camp de la Paix, cyangije ibikorwa remezo ku buryo bukomeye. Iran kandi yateye hari ingabo z'Ubutaliyani, Ubufaransa n'ibindi bihugu byinshi muri OTAN. Ibyo ni ibikorera mu karere ka gisirikare kazwi nka MENA, Middle East and North Africa. Amerika ngo yabanje kwibeshya ko ibyo bitero byaburijwemo, ariko Ubutaliyani buza kwemeza yuko ibitero byose bitaburijwemo ko hari ibyangijwe. Mu kwirwanaho rero, Ubufaransa bwohereje ubwato bunini cyane kurusha ubundi bwose bafite bwitwa Charles de Gaulle. Ubwongereza nabwo bwahise bukora ibyo mbere bwitaga kwivanga mu ntambara, kubera ko ngo nta yandi mahitamo ahari, bagomba guhangana na Iran. Ni ibiki bindi Iran yakoze muri ibyo bitero bitandukanye ku birindiro by'Abanyaburayi no mu bihugu bya OTAN ahatandukanye? Tuguhaye ikaze, ni umunsi wa gatatu muri intambara yo mu burasirazuba bwo hagati irimo ivugisha isi yose ubu tuvugana yahinze umushyitsi. Rwagati mu ijoro ryo ku cyumweru, ibirindiro by'ingabo z'Abanyaburayi biri ku mugabane w'Uburayi byagezweho n'umujinya w'Abaperse. Mu ntangiriro, Minisiteri y'Ingabo y'Ubwongereza yari yavuze ko ibirindiro byayo byatewe kandi yuko hari gukekwa indege z'amadrone ziturutse muri Iran. Guverinoma y'Ubwongereza yakomeje ivuga yuko kugera uwo mwanya Ubwongereza buti rwose muri kutuziza ubusa, ntabwo turagira uruhare mu bitero bya Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika birimo bibagabwaho. Icyatangaje Ubwongereza cyane nuko mu ntangiriro z'icyumweru gishize ubu Bwongereza n'ubundi bwari bwahakaniye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku busabe bwo gukoresha ibirindiro by'ingabo z'Abongereza mu gutera Iran. Mu maso y'Abanya-Iran, nta Amerika, nta n'Ubwongereza, yewe nta n'Uburayi, bose kimwe ngo hafi ya bose n'abanzi ba Islam bibumbiye mu muryango w'abantu babi w'amashitani. OTAN byose ngo ni kimwe, aba ngo ni abayoboke ba Sekibi, kandi Sekibi mukuru ni w'Amerika. Ibi bitekerezo bya Iran byaje kugaragara yuko ari impamo, cyane cyane nyuma y'ijambo rya Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Sir Keir Starmer ku mugoroba wo ku cyumweru. Starmer yavuze yuko yemeye icyifuzo cyo guhagarika Iran kubera ko ifite umugambi mubi wo kurasa ku karere kose, kwica abaturage b'inzirakarengane, gushyira ubuzima bw'Abongereza mu kaga no gukubita ibihugu bitanagize uruhare mu bitero byahitanye umuyobozi wabo w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei. Mu yandi magambo, Keir Starmer yavuze yuko nubwo bwose batewe kandi batagize uruhare, noneho bagiye kurugirira icyarimwe. Keir Starmer yongeye kuvuga yuko abakorana bya hafi n'Ubwongereza bo mu Kigobe kimwe no mu burasirazuba bwo hagati ngo bamusabye ubufasha. Ati badusabye gukora byinshi kugira ngo tubatabare. Akomeza ashinja Iran gushyira ubuzima bw'Abongereza mu kaga, cyane cyane abagera mu bihumbi 200 bari mu burasirazuba bwo hagati. Minisitiri w'Intebe yavuze ibi ngibi nyuma ya Minisitiri w'Ingabo wari umaze kwemeza ko ingabo z'Ubwongereza ziri gukora ibikorwa byo kwirwanaho no gusubiza ku gitero cyibasiye ibirindiro byabo muri Chypre, no gusubiza ku bitero byibasiye ibirindiro by'Abongereza muri Chypre byitwa Royal Air Force Akrotiti. Muri Chypre ngo bagiye bumva drone ndetse na misile bikaze byisekwe ku birindiro by'Abongereza. Amakuru ahererekanywa mu Bwongereza aravuga ko igitero cya Iran cyageze muri Chypre ahagana saa 6 z'ijoro ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Inkuru y'ako kanya yasohowe na BBC nuko nta muntu wari wamenyekanye yuko hasize ubuzima ku ruhande rw'Ubwongereza. Minisiteri y'Ingabo yasohoye itangazo rigira riti ubwirinzi bwacu bwo mu kirere buri ku rwego rwo hejuru cyane, kandi ingabo zacu zahise zitanga ibisubizo bikwiriye mu kurengera abaturage bacu. Ku manywa yo ku cyumweru, Minisitiri w'Ingabo mu Bwongereza John Healey yari yavuze ko Abongereza bo mu burasirazuba bwo hagati bari mu kaga gaturutse ku bitero bya Iran. Yari yanavuze yuko hari misile ebyiri zaturutse muri Iran zerekeza muri Chypre, ariko yirinda gutanga neza ibisobanuro birambuye. Hamwe n'ayo makuru yose, ni ukuvuga yuko Iran yamaze kugaba ibitero bibiri muri Chypre kandi biremereye, harimo icya misile cyo ku manywa n'icya drone cya nijoro. Umuvugizi wa guverinoma ya Chypre yavuze ko Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza yavuganye na Perezida wa Chypre. Ikiganiro cyabo cyo kuri telefone cyari kirebana n'ibi bitero bya Iran. Nyuma y'ayo matangazo yose,
Minisitiri w'ingabo mu Bwongereza yavuze yuko indege yabo ya Typhoon Rafale yatangiye urugamba iturutse muri Qatar kandi yuko yamaze guhanura drone zo muri Iran. Icyo gikorwa cy'indege ya Typhoon Fighter Jet nicyo cya mbere cyari gikozwe n'ingabo z'Ubwongereza muri ako karere muri iyi ntambara kuva yatangira. Ku cyumweru hari ibindi bikorwa bidasanzwe byakozwe n'ingabo z'Abongereza muri Iraq, ahari umutwe wihariye ushinzwe guhangana na drone. Uwo mutwe wigambye ko washoboye kuburizamo igitero cyari kigabwe ku ngabo z'Abongereza ziri muri Iraq. Icyakora Sir Keir Starmer, minisitiri w'intebe w'Ubwongereza, yavuze ko igihugu cye cyakuye amasomo mu makosa yo muri Iraq, ko ari nayo mpamvu batagize uruhare mu bitero bya mbere byibasiye Iran. Ibinyamakuru byo muri Israel birimo na Ynet News byasobanuraga neza ibitero bya Iran muri Chypre. Mu nkuru yabo bati Iran strikes Europe for first time, hits British base in Cyprus. Mu gika cya kabiri cy'iyi nkuru hari ahagira ati kuwa mbere Iran yibasiye igihugu cy'abanyaburayi ku nshuro ya mbere mu ijoro, kandi byabaye umwanya munini. Abayobozi b'Ubwongereza bemeza yuko hari drone yavuye muri Iran isekura ibirindiro bikomeye cyane by'ingabo z'ubwami bw'Ubwongereza aha muri Chypre. Nibyo bikomeye mu karere, ngo ni nyuma y'uko hari hashize amasaha make cyane Iran yohereje izindi misile ebyiri zerekeza muri icyo kirwa cya Chypre. Abayobozi b'Ubwongereza bavuga yuko ibisasu bikomeye cyane byumvikanye muri icyo kigo mu gicuku kandi ko bibangamiye umutekano. Bata amakuru dufite ni uko icyo kigo kirimo abasirikare b'Ubwongereza bagera ku 200,000, harimo kandi n'abari kumwe n'imiryango yabo. Umwe mu bayobozi bo muri Chypre yavuze yuko iki kigo cyangiritse ariko atari cyane, gusa ngo nta muntu wahaguye. Bati ni ngombwa kwibuka yuko Ubwongereza bufite ibigo bibiri bwubatse ku butaka Abongereza bigengaho muri ibi birwa bya Chypre, biri ahantu hitwa Akrotiti hanitiriwe Abongereza, kimwe na Dekeria. Amakuru yakomeje guhurizwaho na raporo nyinshi n'ay'uko misile zo ku cyumweru mu gitondo zaguye mu nyanja nazo zisatira Uburayi. Ibyo ariko siko byagenze mu gicuku, ubwo drone zavaga muri Iran zerekeza mu bihugu by'Uburayi, ubwo ntabwo zagarukiye ku nyanja gusa, ahubwo zinjiye ku mugabane w'Uburayi. Ibikorwa remezo bya Akrotiti byo muri Chypre by'Ubwongereza nibyo byavuzwe cyane, ariko ntabwo ari byo gusa. Ntibiramenyekana neza niba ibi bitero byaturutse imbere muri Iran cyangwa se byaba byaturutse ahandi hantu hari umutwe w'inyeshyamba zikorana bya hafi na Iran. Hari ibinyamakuru bimwe byavuze yuko ibi bitero byabayeho nyuma gato y'ijambo rya minisitiri w'intebe Keir Starmer, bikavuga yuko ngo yari yemereye ingabo za Amerika gukoresha ibindiro by'Abongereza bya Akrotiti muri ako karere, ku buryo ngo Iran yabonye yuko Ubwongereza butangiye kuba ikibazo muri ako karere kandi ko bangamiye umutekano wayo. Ubwongereza nabwo bwatangiye gushyira mu bikorwa gahunda yo kwitegura kugaba ibitero cyangwa gufasha abashaka kubigaba, ngo ni mu rwego rwo kwihorera no guhagarika ibikorwa bibi bya Iran. Imbuga zikurikiranira hafi aya makuru y'intambara n'izikurikiranira hafi by'ingendo z'indege mu kirere zigaragaza yuko hari indege za British Royal Air Force zerekeje mu karere gutanga ubufasha. Abasirikare b'Ubwongereza bo muri Chypre bahawe amabwiriza yo kuguma mu bwihisho kuva mu gitondo cyo kuwa gatandatu kugera umunsi utaramenyekana. Abasirikare b'Ubwongereza bari muri Chypre bahawe amabwiriza yo kuguma mu bwihisho bwo munsi y'ubutaka guhera mu gitondo cyo kuwa gatandatu kugera igihe kitaramenyekana. Mu nshuro nyinshi minisitiri w'intebe Sir Keir Starmer yasubiyemo kenshi ko nta musirikare ugomba kugaba ibitero kuri Iran, ariko ngo bagomba kwirwanaho mu buryo bukwiye. Abasesenguzi bavuga yuko nta munyabwenge uba ugomba kwizera amagambo y'abanyepolitiki ku bijyanye n'intambara, kubera yuko ibyemezo bya gisirikare bihinduka mu kanya nk'ako guhumbya bitewe n'aho ibintu bigeze. Mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere, amashusho menshi yatangiye kujya ahagaragara asakara mu itangazamakuru yerekana iturika ryaberaga kuri ibi birindiro bya Rafale Akroti muri Chypre. Aha niho perezida wa Chypre yahereye agira ati turi kuvugana n'abayobozi b'Ubwongereza buri kanya, inzego zose bireba ziri kubikurikiranira hafi. Nubwo Starmer atarifuza kwivanga mu ntambara iri muri Iran, hari icyo amaze kwemera kandi nacyo ntaho gitandukanye n'intambara mu by'ukuri. Uyu mugabo atangaje yuko Amerika yahawe noneho uburenganzira bwuzuye bwo gukoresha ibikorwa remezo by'Ubwongereza byose mu guhangana na Iran. Ati nahaye Andrew ubutumwa busobanutse neza ku ngoro ya Buckingham, kubera ko dufite abasirikare bacu barenga 300 mu karere. Ibirindiro by'Abongereza Amerika yemerewe gukoresha nibyo mu kirwa cya Diego Garcia. Iki ni kimwe mu birwa bya Chagos biri mu nyanja y'Abahinde. Ibindi birindiro ni bya Rafale Freiford biri imbere mu Bwongereza mu gace kitwa Gloucestershire. Ibi ngibi byo bikagira umwihariko wo gukoresha indege zitera ibisasu binini cyane za B-52 bombers. Mu gutanga ubwo burenganzira
Keir Starmer ati mu minsi ibiri ishize Iran yagabye ibitero simusiga ku karere kose yewe no mu bihugu bitabateye, bakubise ibibuga by'indege n'amahoteli acumbitsemo Abongereza. Dufite byibuze abaturage 200,000 muri kariya karere, barimo abatuye n'imiryango yabo, abari mu biruhuko, abari mu ngendo n'abandi. Atejo Iran yibasiye ibirindiro bya gisirikare muri Bahrain habuze gato ngo irimbure burundu abasirikare b'Abongereza. Urupfu rw'umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ntirushobora kubuza Iran kugaba ibitero, ahubwo ubu ngubu bisa naho ari bwo bakajije umurego kandi biteje akaga ku basivili nk'uko Ubwongereza bubivuga. Ubwongereza buti ntabwo twagize uruhare muri biriya bitero byo kubatera, ariko tuzakomeza ibikorwa byacu byo kwirwanaho mu karere. Tugiye gukorana n'impuguke ziturutse muri Ukraine hamwe n'inzobere zacu kugira ngo dufashe abafatanyabikorwa bacu muri kariya karere guhangana na drone za Iran. Izindi ngabo z'abanyamuryango ba OTAN zarashweho n'iz'Ubufaransa, zo ziri mu kigobe cyitwa Camp de la Paix mu mujyi wa Abu Dhabi muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu. Muri rusange Iran imaze kurasa misile zirenga 200 na drone 600 muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu honyine. Raporo ya Minisiteri y'Ingabo muri Iran ivuga yuko kugera ku cyumweru misile 152 mu 165 ngo zahanuwe, drone 506 muri 541 nazo zirahanurwa. Ariko uko byumvikana hari misile 14 zageze ku butaka bwa Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu ndetse na drone hafi 40 zatewe zigera ku butaka zidasamwe n'ubwirinzi bw'ikirere. Ibi ngibi bivuze iki? Yuko izindi zageze ku ntego birumvikana, zisha abantu, zangije ibikorwa remezo bitandukanye nk'uko byanditswe na The National. Mu bice byarashwe mu buryo bukaze harimo n'ibirindiro bya gisirikare by'Abafaransa bya Camp de la Paix. Ubwo twateguraga iyi nkuru nta nkuru yari yajya hagaragara y'umusirikare wa Emirati cyangwa Ubufaransa baguye muri ibi bitero cyangwa wakomerekeyemo. Amakuru yose akomeje kugirwa ibanga. Kumenya ibikorwa remezo byangiritse nabyo si ibintu byoroshye, kubera ko hari amakuru acungirwa hafi cyane mu rwego rw'amayeri y'intambara. Guverinoma ya Emirati yavuze yuko hari drone 2 zaturutse muri Iran zikagera kuri ibi birindiro kandi ko zateje umuriro ku bikorwa remezo byaho nk'uko byemejwe na The New Arab. Amakuru amenyekanye nuko izo drone ari zo mu bwoko bwa kamikaze cyangwa iz'ubwiyahuzi. Biragoye kwemeza niba hari misile zazanye n'izo drone cyangwa niba ari drone gusa. Cyakora amashusho menshi yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza yuko Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu cyane cyane imijyi ya Dubai na Abu Dhabi yarashweho ibisasu byinshi. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yemeje yuko hari ibintu byangiritse cyane cyane ibikorwa remezo n'ibikoresho byinshi bya gisirikare. Emmanuel Macron ati nta ntwaro zikomeye cyangwa se inyubako nyamukuru zangijwe, ariko hari ibyangiritse. Kugera ubu ngubu nta makuru atomoye arajya hagaragara agaragaza yuko Ubufaransa bwafashije Amerika na Israel mu bitero birasa kuri Iran, ariko Iran yo ibyo ntabwo ibireba, yahisemo kubarasa bose uko bakabaye. Ku mpamvu ifite ibisobanuro, bose ni bamwe nabo muri OTAN, nta Burengerazuba, nta Bwongereza, nta Bufaransa, nta Amerika, nta Israel, nta Burayi, byose ni bimwe. Camp de la Paix ni ikigo cy'Abafaransa cyashinzwe mu 2009 nyuma y'amasezerano y'ubufatanye bwa gisirikare hagati y'Ubufaransa na Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu yashyizweho umukono mu 2008. Iki kigo nicyo cya mbere kinini cyane Ubufaransa bufiteho ibirindiro bihoraho muri kariya karere k'ikigobe, bikaba biri hakurya neza ya Iran ku cyambu cya Mina Zayed. Iki kigo cyari cyarahawe izina rya Camp de la Paix, bisobanura ikigo cy'amahoro, ariko ngo byari mu rwego rwo kujijisha ngo berekane ko kigamije kubungabunga umutekano n'ituze mu karere aho kuzana intambara. Icyateye Iran umujinya nuko mu mwaka ushize Ubufaransa bwatije iki kigo Israel n'Abanyamerika kugira ngo batere Iran mu ntambara y'iminsi 12. Aho Iran yarashe muri iki kigo ni igice gikabakaba mu mazi kizwi nka Naval Component. Icyari kigamijwe ni ukwangiza amato yarari hafi aho ngaho y'intambara Abafaransa bafiteyo. Gikoreshwa n'ingabo zo mu mazi z'Abafaransa Marine Nationale. Iki kigo kirimo ibyambu bishobora kwakira amato y'intambara arimo nka frigate, corvette n'andi mato atwara abasirikare kandi manini. Iki gice ni ingenzi cyane mu kurinda inzira z'ubucuruzi zinyura mu muhora wa Hormuz. Abasirikare b'Ubufaransa bari muri iki kigo bivugwa yuko bari hagati ya 600 ndetse na 700. Abo basirikare kandi bafite intwaro zirimo amato y'intambara n'andi arinda inkombe ashobora gutwara misile z'ubwirinzi bw'ikirere, surface to air missile. Aba basirikare bafite intwaro zirimo amato y'intambara n'andi arinda inkombe, amato ashobora gutwara misile n'ubwirinzi bw'ikirere nka surface to air missile, ndetse n'izirasa hamwe n'andi mato menshi nka anti-ship missiles. Aha kandi hari radari zikomeye
zo gukurikirana indege cyangwa se amato yo mu nyanja hamwe n'ibindi byo gutabara no gukemura ibibazo byihuse rapid reaction equipment. Kuba izi ntwaro ziri hafi y'umuhora wo mu mazi wa Strait of Hormuz ni ikibazo kuri Iran. Nyuma y'ibyo bitero bya Iran, Ubufaransa bwahise bwohereza ubwato karabutaka hafi ya Iran ngo bujye kuzimya iyo nkongi y'umuriro. Ubu bwato ni Charles de Gaulle R91, nibwo bwonyine Ubufaransa bufite mu bwoko butwara indege z'intambara aircraft carrier. Nibwo shingiro ry'ingufu z'Ubufaransa mu nyanja, kubera ko bushobora gutwara no kohereza indege z'intambara aho ariho hose ku isi, harimo n'ahangaha mu burasirazuba bwo hagati. N'ubwato burebure kandi bunini bwa metero 161 n'ubugari bwa metero 64, kimwe n'uburemere bwa toni zirenga 42,000. Bukoreshwa n'ingufu za nucleaire zituma bushobora kumara imyaka myinshi butarongera gukenera lisansi, bukagenda ibirometero bitagira umupaka. Ku bwato hashobora kugendaho abantu barenga 1,800 n'indege z'intambara ziri hagati ya 30 na 40, zirimo nk'indege za Rafale hamwe n'akajugujugu zifasha mu gutwara abantu no mu bikorwa by'ubutabazi. Bwoherejwe muri kariya karere kubera yuko izo mbaraga zisumbuyeho zibumbiye hamwe, nk'uko Macron yabivuze, all in one. Bushobora gutera ibisasu ku butaka, mu kirere, mu mazi, kimwe no gukora ubutasi. Mu rwego rwo kwirinda, ubwato bw'Ubufaransa bwoherejwe muri Iran bufite indege za U2C Hawk zishoboye gutahura indege zigabye ibitero cyangwa se nazo ubwazo zikagaba ibitero, ariko zishobora kubona na misile irekuriwe mu ntera ndende. Bwoherejwe gukora ibikenewe byose, harimo nko gushyigikira ibirindiro by'Ubufaransa bya Camp de la Paix, kurinda inzira ya Strait of Hormuz, kimwe no gukorana n'ingabo za OTAN cyangwa iz'ibihugu by'Abarabu mu guhangana na Iran. Ubwo intambara yatangiraga kuwa gatandatu, ubu bwato ntibwari hafi y'icyambu cya Toulon Arsenal mu Bufaransa aho bukunze kubarizwa. Reuters yemeje yuko bwari bumaze igihe bwarahavuye. Kuri ubu ngubu bwatangiye urugendo rwerekeza mu burasirazuba bwo hagati mu butumwa bwo kubungabunga umutekano n'ibikorwa bya gisirikare. Ubwo twakoraga iyi nkuru, ubu bwato bwari bukiri mu nyanja ya Baltique aho bumaze iminsi mu bikorwa by'ingabo za OTAN, cyane cyane imyitozo ya Orion 26. Umunyamakuru aganire n'abasirikare bakuru bo mu Bufaransa ati nyuma y'izamuka ry'umwuka w'intambara mu karere ka Golfe na nyuma y'ibitero bikomeye byakozwe ku gisirikare cy'Ubufaransa muri Camp de la Paix, Ubufaransa bwafashe icyemezo cyo guhagarika iyo misiyo ya Charles de Gaulle mu Burayi. Ubwato butangira urugendo rwerekeza mu burasirazuba bw'inyanja ya Mediterane. Umunyamakuru aganira n'abasirikare bakuru mu Bufaransa yagize ati nyuma y'izamuka ry'umwuka w'intambara mu karere ka Golfe na nyuma y'ibitero byakozwe ku gisirikare cy'Ubufaransa muri Camp de la Paix, Ubufaransa bwafashe icyemezo cyo guhagarika misiyo ya Charles de Gaulle mu Burayi, butangira urugendo rwerekeza mu burasirazuba bw'inyanja ya Mediterane. Ibirindiro bya nyuma bifitanye isano na OTAN byarashwe na Iran ni ibya Ali al-Salam Air Base muri Kuwait. Ntabwo ari ibya OTAN nk'umuryango wose, ahubwo bikoreshwa n'abanyamuryango ba OTAN mu buryo runaka bw'ubufatanye. Ibyo ngibyo birimo ingabo zirwanira mu kirere gusa, harimo iz'Abanyamerika, iz'Ubufaransa, iz'Ubutaliyani n'ibindi bihugu byemeje gushyigikira Kuwait. Inshingano zabyo ni ukugenzura akarere kitwa MENA, Middle East North Africa. Ikinyamakuru kitwa L'Orient Today cyanditse yuko hari misile balistike zoherejwe na Iran kugira ngo zijye kwangiza ibi birindiro, ariko ngo ntabwo misile zageze ku ntego kubera ko zasanze birinzwe. Umuvugizi wa Minisiteri y'Igisirikare muri Kuwait yavuze yuko nta muntu cyangwa se ikintu cyangiritse. Umunyamakuru wanditse iyi nkuru yavuze yuko we yifitiye amakuru atomoye atashoboye kugenzura, ariko yuko hari ibyangiritse ku cyambu giherereye hafi aho ngaho. Ku ruhande rw'Ubutaliyani hari inkuru zitangazwa n'ibinyamakuru mpuzamahanga zivuga yuko abasirikare b'Ubutaliyani bari muri icyo kigo bagera kuri 300 biganjemo abatekinisiye n'abayobozi b'ibigo bya gisirikare bya Leonardo. Inkuru ya Quotidiano Nacional ivuga yuko hari itangazo ry'umuyobozi nshingwabikorwa ushinzwe ibya diplomasi mu Butaliyani rimenyesha rubanda ko abasirikare babo bose bari mu bwihisho munsi y'ubutaka. Uyu muyobozi nawe yemeje ko hari igitero cyagabwe kuri ibyo birindiro, kandi yuko nta muntu cyangwa se igikorwa remezo cyangiritse bidasanzwe, gusa yemera ko hari ibyangiritse ariko ngo bidakabije. Ati igitero cyangije umuhanda w'indege runway, ariko nta musirikare wundi cyangwa umutaliyani uwo ari we wese cyangwa se undi muturage wacu waba wakomeretse. Uyu munsi ku manywa muri Kuwait, Minisiteri y'Ingabo yavuze yuko indege nyinshi z'intambara za Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyinshi zangirikiye ku kibuga cy'indege cy'Abanyamerika aho muri Kuwait. Itangazo riti hari indege nyinshi z'Abanyamerika zangirikiye ku birindiro bya Al-Salam, ariko nta musirikare n'umwe wahasize ubuzima.
bavuze ko abadiplomate bose bakomeretse bamaze kugezwa kwa muganga kugira ngo bitabweho mu buryo bukwiye, ariko ngo ntawe ushobora kuhasiga ubuzima uko bigaragara. Tubifurije ibihe byiza rero. Ibiganiro byacu hano kuri Gentil Gedeon Official birakomeza, n'aya makuru yose avuga ku bitero byo muri Iran no mu burasirazuba bwo hagati muragomeza kubyumva kuri uyu murongo wanyu. Imboni TV, imboni ya rubanda.